زفلون هذا كان دانا طاش ما تو من ديك قال كيف شراب du coup accordage un demi-ton plus bas et puis c'est tout donc si tu dois me parler un peu de la rythme كان يتساعد la rythme شويه rapide mais sinon les notes c'est pas trop compliqué ثلاثة الحيوط كتستخدم donc ça devrait être facile تستخدم الكارت دو طون كاين لاقيها donc voilà allez si هذه تبع شويه باش دابا تستوعب Voilà, donc فنبدأ بالبرامج. Bon, عشان تسخن على زجاجة لكن نعرف لك بدأ تشفار بيا. نعم تخمي. ناكيا. Je trouve ici c'est mieux. Ça c'est trop aigu. Donc allez. نستوي نعم تخمر في رقي بداكي Voilà, vous l'avez. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. À la prochaine.
Merci.